Saimaya Kare, Tashinga Ansaka, youth, Abonka society ni backbone. Je Zagawa 25 years government on I not the Sawi to the Nodiva Kitari Roman Huntankai. Tini Omono Smai Tangina, Samantana Nibagina on Colette Hamaniba. Duita Sidona Sung Bahike Sini Buba Grani Yakte, Sang Abuna Kaplai High Citizenship Bilnas and Kasumanai, Tate Ibrasani Birmanno, Sang Bahike Parliament level Posanto, Horangno Sogri Manai, Abuna Sestanawi, Samantana Nibagina, one Soglaiton. Not only Logi, Sukla Krok, Yemele Tomoni work with that Kanaton Hotok by one. Emile Tongai de Tonya de our Boromi paper. Apana Anka Clayo, Sukla Charan Noatia, Samang Tamanina Zodino, Hamzagi Tongo, the Buba Granny is Samang Tamana Zodi, Hamzagi Tongai, and Sukla Charan Noatia, you deputy general secretary post Tongo, the assassin is Chairman Tongo, the IPFT BJP government Tongo. Triple Z charge Tomani, Abuna and sacrifice Yakarkha Faimani, Abuni Udesano, Borok Jodina and mentality to the one Soviet Tongai. Ang hai sacrifice borok jodi borok wan sobi tong kai do pani bagai obosoi borok lama jengmai baksabai nang kerna hinang khablai Naruk je asa khlayo tamni bagai hinkai sini je leaders rok sungna je lead khlai tongai ro borni picture clear ami thangka abni bagai sini sikla bodol simia jot luku rokno no tini borok kasoi narnani borni thani ba phan krecha abni bagai Abo borok sabno tui you diabetes nanai, hekaba sabno songo ya panai, hekaba you diabetes ki borok sebagai painai, na nargai di tonai, abo IPFT ni debat, abuna ang Saimaya borok tamu painai klaya, hekuna jota luku rok tini painai, kena ni sarawan rok jota nunai. 100% abuna seng accept klayo. Tiprale ni bagai seng assembly wa BJP by alliance songka. Sing MLA Sojan Snamka, Division Cabinet Minister Snamka. Abuni Bishingo Tabuk Jodino, 3 Hor Kibi Wajadi, Tiprale Nebagi, Chobama, Kleina Hinkankai, Santam Nebagi, MLA Snamka, Tam Nebagi, Minister Snamka, Abo IPFT Central Committee of Jetomero, Boronon Sankankai, Abuni answer Boron Sanina Manai.